ebi omujwekerwa wa mukuru w'ihanga bagambira kusibirobire nakurura obushobozi na sente z'emyogo muri Bushenyi Shaka municipality wagire kurura by'obushobozi muri district ya Bushenyi zekemyoga sente za government mushashure mpihezo takazagara ko omunyurano mube nkaba abene cyo kurebera abitwinaha n'abantu abakozi sente ezo bakazihamu ekirungi bakazikozaje bakagigara isente ruza kwizira zabusha bakuzikoreza muzikorebusha hati zabire zabusha zuzikore ikintu kigireki I think agent yo point ringo cyari ko njengu ya sako ya Bushenyi Shaka municipality tumine muri defaulting I think you would be on track mshewe kolonijani angayo ndalia ni mwijuka ya sako ko huke abizire kora muri myoga kubegera mu bijuka because they were from where MP wa Bushenyi Ishaka municipality Derek Kabura kandobira ry'umujenyi mukuru ojwekizo muhwezi we ashabira abanyabushenyi okwagira program za government abaturire batukandira nagomera sibu nokamu uyongore municipality bagomba bakatanga tujya batatu that system yo njyane cyenge ngo sente zizawusha so kukohereza sente okuziguza amakuru agashakwa Ben Muhozo muri Bushenyi.